Nation awe mo in Jesus Christ na kabaina. Kaya kaman awe net for control Exodus. I mean Amos chapter 3 open the door chapter 10. Ay welada. Pagkaro pagkikemat kung lagi manatu agamalu amke. So awiwe asan programat tubi when the years ago ke unai kumat tampurban kuponan tampurban kulobi pagi kanas alu pote kunatu mat katian alu when they put in pike weda